Kasangay ta asawak. Kat sigurado nga agururayan kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Oh, da nagpalangan diti dalan ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka diti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandap itibiyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuhan anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakid di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad, ti basol. Asino, ti awan basol na. Asino, ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela. Asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, inayayo ni Simon ni Margarita, ket napagkalma na tirik na daytoy. Binagbagaan na asaan anasaya at tipangpanggapen na nga agpakamatay. Indanon met dayta ni Tina ken ni Francis, ngem kalmado lang ti baro. Gapo tadi napatsyan ama iturod ni Margarita ti agpakamatay. Iti may sa arabi, agsarsarita daninggas ken dagimay iti sirok ti kayo. Nagdaton manen ni dinggas ken kuana. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Dagimay, ay-ayatan ka. Pangasim, tasong batan na kuman. Kuha. Imbagak mat nga jak kaya tilampong kan barbasan. Apay ayang ulit-ulit ang mga ibagbaga deta. Alaka din sungbatan na kon, dagimay. Anya ka matandingkas. Ay-ayatan ka, dagimay. Kuha, dinggas. Adda ka di tao, tita? Ala, linanaag no. Saan mo asong sumbatan? Himay. Uwan, nanaag no. Adak dito punti kayo. Kaduwak ni dinggas. Anya ti ar-aramidan nyo di takat nasipngat. Sika nga min. Ala, intan dinggas. Anya matan ni nanag, no? Disturbo. Umay kakit din. Mapantan di takit sin. Taitiblaan ka iti kapim. Sige man langan. Inton mabinsan, dingkas. Saan aditarwar ti pagsaritaan nyo, ha? Nangruna katrabi ipay. Nagsipngat pay. Nana. Dingkas. Imbilang ko ni Dagimay nga anak. Iso adyak kayat amay sagmak. Awan ti pagdanagan nyo, nanag, no? Tawan ti daka sa panggap ko kenkwana. Oray pay. Ti kayat ko, dito ikayo kusina ngagsarita. Itinalawag. Saan nga itinasipngat? Wan, nana. Oh, adto yan ti kape tayo nga talo. Sige.
Aggabi kayo lang. Kat ituloy yo ti agsarsarita. Dagimay, indakon iti pagturturugan ta. Wan, nanaagno. Ngamne, dingga sa. Laglagi pam timbaga akwan. Wan, nanag no. Sige. Uy, dinggas. Anya di imbaga ni nanaagno nga ko na nangalaglagi pam. Maawatak ni nanag no. Ta para matlang iti pagsayatam timbagana. Di na kayat nga dadakas sa mapasamakan ka. Iso ati kayat na. Itinalawag ti pagsaritaan ta. Sana di tarwar, tanasip nga. Kasta gayam. Ngamsan ka matapagaramidan iti dakas, dagimay. Ngamin, ay-ayatan ka unay. Sa lakniban ka, iti pakaysagmakam. Wow! Nagpintas ka niti suot mo agang, Ma'am Ligaya. Agyaman na, Glenda. Ay, may bitlang Ag-lipstick ka. Hindi kasta. At nga agminar, di kinapintas mo. O sige, makamu ka. O sige, nga ka, talipstickan ka. Ay, sige. Aday ta. Oh, kita man. Oy no, bagay na bagay sa'yo. Para kang Reyna. Agpaiso, Oy no, adaman na in love ni Sir Francis. kasta ka di. Oy na, Ma'am Ligaya. Nakaragragsak lakit nila ito yung aldaw para kan ka. Kinunampay, Glenda. Oh, tigayam sandal mo Oh, kitam Impadas mo da ito yun ijay shop. Ay na, pagsandalan nak iti kasta? Kasla, jak maipagnaday ta, Glenda. Maipagnam. 1 inch lang matihil na. Sige na. Mabit lang. Taornusek day tabuok mo. Iti kasta. Ad-adang agminarti kinapintas mo. Agyaman na kan ka, Glenda. O anya, natairak ka din matlaang nanapipay? Ay nabarok. Nagtaer ka iti day taasuot mo. Agyaman na, nana. Ay, arakupan ka man, barok. Talaga nga inarakop dakpay Ngam ni, nagulon samot tan tibadok kapoy ti panangarakop yu kanya. Ha? Ay, saan, barok? Saan anagulo? Barok, naragsak ka kadimat laang. Wen, nanapipay, nakaragragsak ako nay. Uray siyak, barok. Kamaudyanan na, natungpal matlaangan tay kanayon ko nga ibagakan ka. A pamilya laangan ti kurang kan ka, barok. Nana, Ket ita, natungpalan. Naan-anayan ti ragsak mo, barok. Oh, nakasagana ka kadin kab sa taman siya. sa pipay. Nay, apay ngay, agsangit ka matan. Ngamay, maragsakan ak unay. Ta makitak ti kinaragsak ti anak ko. Ha? Apay ngay nga ron agsangit ka. Ay, madadail tarupam. Anya, Di kag sangitan kapsat aman siyo. Amang ano madadail tabis ngay mo. Wen, kabsat. Saan akong ngagsangit? Sangit ni ragsak na ito'y kabsat. Wen, ang agsangit kanto inton malpas ti kalaysa. Tama nga numadlaw daan agsangit ka. Katanya pa'y ti bagada. Wen, kabsat, pipay. Ala, punasam nga rodon talwam. Uwan niya, anak ko. Nakasagana kan? Rumwartan dito'y farmhouse? Wan tatang. Ay na.
Jak ni namnama ang mapadasak ti agbado iti kastoy, anak kao. Formal ako nada. Ay na, nagtairak. Saan ka day? Wan tatang. Malangarab, anak kao. Umaykan. Rumwartan. Agyaman ak kada kayo amin kakabsat. Adim maray iti daytoy akalay sami ken niligaya. Kadagiti amin a trabahador. Dagiti katalek iti farm. Dagiti nagluto. Dagiti timulong a nangayo iti pagsungrod. Ni Glenda nang idaulo iti panagdekorasyon ken nang pili iti kausmi a nagkalaysa. Kang runaan nga inak pagyamanan ket awan ti sabali. No di ni Padre Marcos anang ipaay iti oras na itang aldaw, tapno kasaran na kami. Kastamat na napagyamanak unay ti imbilang kon nga ina. Awan sabali, no di ni Nana Pipay. Kastamat na napagyamanan ni Tatang Amancio, iti pamalubos na, iti panagkalay sa amin. Kang runaan iti amin, pagyamanak ti Diyos, taimpaay na iti biyag ko niligaya. Pagyamanak mo ti Diyos, gapo taimpaay na ni Francis iti biyag ko. Agbyag dagiti kakalkalaysa! Bantay! Maragay ka na! Tapno magaburanag! Awanan! Kalay Santa Francis kan ligaya iti daytoy nga aldaw. Iso akayat konti matay! Bantay! Maragay kan! Kaya't konti matay! Bantay! Maragay ka! Kablawan kayong manang ligaya, Sir Francis. Agyaman kami, Tina. Agyaman kami, Tina. At nasagot ko kada kayo. At to'y Wow! Nagpintasan na basket, Tina. Siyak tinanglaga iti daytoy, manang. Sinaysaya at kualinaga para kada kayo. Nanumula ang tisagot ko. Nga magtao iti kaunggak. Agyaman kami manan, Tina. Agyaman kami, Tina, adin ko. Agyaban kami, anak ko, kanagpakada kami. Sige, Ina. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayaw. Agyaman kami unay, tata. At pakada kamin manong, manang, naragsa ka pa nagkalay sayaw. Sige, adin ko. Ket agyaman kami iti idadarayo. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Sir Francis. Ma'am Ligaya. Nagpintas kan nga ubing. Agyaman kami tadimaray ka. Kadwam tinaganakan ka? Wen, ma'am. Sige, umuna akon. Agyaman kami. Ay, sige. Ingkamin ligaya. Francis, ay agnanayon ko mati kinaragsak yaw. Agyaman kami, Nana. Mabalinin nga agapit tayo dito plantasyon, Bingkas. Wan, amo. Pagkwartaan manan. Una mo. Addan na kontak ko para iti dito yung negosyo. Isungawan masayang. Amo. Kat bantayam tayo iti buyot tayo, ha? Diyak kayat nga agala da iti uray may salang abulong. Wana mo. Imbagak daytan katakwada. Nasaya at launay. Mapanak iji mansyon, takasaritak ni Don Juan. Adu ti kontak na dayjay. Sige mo.
Kano ka mapani di mansyon? Asino ti mangimaneho kan ka? Sana balin ngag may saak. Gaputa kayat kong agbantay kayo dito'y plantasyon. Matongpal, amo. Dinggas, napanan ni Among. Papanan na nga ta. Mapani di mansyon. Aya, Agsubliha ki di plantasyon ita. Tanas kay nabantayak dagiti agtrab-trabaho ijay. Narigatan. Amangano anya ti mapanunot da nga aramidan. Kat madaksanda kini amo. sige man, Dinggas. Umayak man. Kaya't ko man nga kita plantasyon. Anya? Sige, Dinggas. Mabitak lang mat. Agsubliak nga dagos titoy. Tagluto kami kanina na agno. Sige. Mapantangarodan, dagimay. Ay! Kastoy gayam itoy. Wow! Nagpintas matgayam. Pasig agrin. Wow! Nagpintas, Dinggas. Ay, agura ka. Diyata nga mula. Diyata ka dito, Mario. Di mon balik sanpay. Mula ak kwarta, kunam. Taday ti awag ni amo iti dayta. Ay, kastoy gayam tit surati mula nga kwarta. Ay, mga lakman, Dinggas. Saan? Pamusaram ko ma. Awan, Saan ka nga garamid iti pakadaksam kunakmat, dagimay? Sige nga ron. Sana kon nga mangala. Ay, nagpintas nga talaga ito nga diso. Nagmayat nga paglamangan, Dinggas. Dagimay. Umay ka. Mapantag lamang ijay. Apay ako mga aglamang tangay. Apay, anya ti pampanunotam nga ramidan ta kuma, taglamang ta. Kunam mata na pinta sa paglamangan dito eh. Sige, inakon. Agsubli akon ija kitchen. Ang mga no, guyudan na pa nga ilamang. Anya? Sige, inakon, Dinggas. Sige. Aglamang kami kanukit din. Apay ako mangay. Anya ko mangay, ti aramidan me. No aglamang kami. Ay na, nagadumot din na gitaarigalaw, ligaya. Frances. Uy, nga raw. Hadapay si Liyasay. Wan aro, tatang. Ado tinangtad iti sagot, tatang. Nanapipay. Kat naragsak da amin anang yawat iti regalo da. Uy, gayam. Yak nakita ni Margarita iti kalay sayo Unag paiso. Namnamaglatan na sana dumaray. Ang mga nunapankit naglemes ijay karayan. Ala, tatang. Ang mga nukas tangagpaiso. Awan ti pagdanagan nyo. Di naaramidan ti kasta. Ay, kaasimot ni Margarita. Sigurado nga agsangsangit dayjay. Katun ngam anya nga rod ti mabalin na ngay. Bay anyaw, tay naktuman ay aywan. Ay nakabsat aman siyo. Saan nakaakayat akasarita daychay? Kagura na ka. Amin tayo dito'y farmhouse. Kagura na tayo. Sa bagay Saanan ani Margarita ti pagsasaritaan tayo. Sige, ligaya. Ituloy mo taglukat ka dagiti regalo. Wan, Francis. Nukasta, napan ka ije plantasyon da? Uwan na naagno. Ala, nagpintas ijay na. Green ti aglawlaw. Ngam, uray ka sa ti kapintas ti aglawlaw na, tanagdakas mati mula na. Mula akwarta ti nakamula na. Amoy ti kayat na nga sa wandayta. Wan, amok. Ay, nagmayat ko maano maisti na imula ijay. Ngam saan mat? Ay, ara. Saan talatan na makibiyang? Narikat no makibiyang ta. Isumati ko na ni Dinggas, nana. Basta agan nadta ka na yun. Nang runakan ka, balasang ko. Ay, kinapudno na naagno. Mabut-but nga man. Nga, amang ano ito yung tipa katayak. Ngamin, di kas matinegosyo ni Amo Astor. Anya?
Uwan na. Amang ano dito yan ti pakatayak. No sana nga pumanaw ito'y. Makapagbayag nga ta ni Dagimay, kas babaunan ni Astor. Gagayem, di uliwaya na denggan, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.